bomidin bempi subin die ofa ba bia me ho ye huhu bempi na oba na ono a na ekọ sanse me sa e wa kokoduro ebi mutimi hyam ka che me say so far as me nya sa kokoduro no kra no chese ono beto ama sa kokoduro na nya ye ama mema na hunhunam there be that mema na mfa hu anto so say there be that say John say ewiase no hu de bia me kan say enye school ena enye sika ena yedi buman na emom no e ya ahofama ena ahofama ena afensoso no nyansa ene nimdie ene ne yedi buman de bia bia mekobia me si e ka se amamu obuo pa e ade a efo pa eno ne ade afu amamu obuo efo ai adentia se ahofama no commitment na easy cry na se woni ti omo ma ba ye de amomo nyina omo ni ahofama no enu ntina bempi ma sorry dendene su no sanse subin ya catch e woni o ma bibre mu akoye yenchendi nko a delegate ni executives nom no omo nko a na subin ye mi de bia mi kan mi say ye to abawi a subin so chefa wa henfa subin ye chefa we munya yenchema munya bi pacho moto aba yenchema munya yenchema yenya bi on say subin eye bia ewo middle of mass ejedi na twetwe ye ho ahia nanso so no senka ubetina subin a sebin producer nanka chese wankasa no I say yeah nanso so no ye ka ba bia ahokyere wo pa eye subin odie opa da bia subin dai subin ye wo asafo market central market Angora Fanti New Town market just say market ena Maka Central market just say etwa ye ho ahia ntinka business no nke bumi nanka grofo anya wo mu na medwene wa se ne di ntipa na ekudi lie eto aba emma ebinom emmo mu bedi yen so because of adwumenti a enura me ko ba ya kasoa microphone no omo ya dame me fili wo mo Jack Moro mechiao Jack Moro eni wo mo ho nyina boache ena embawa mechiao mu nyina baafo mo mechiao mo squad no me yada wo man kasa ni nura me ko yi nyina se mo kan se bempi yempe bibia se ejuma Akoma FM 87.9 Kumasi ma te se viva o training yes offer training dia ma ne mema ewo subin amom so nya wonsa no adwuma for how long na sa ne me yakoso ho obepe mtiadia no astate a yes ade na na deb say John say me ba mo fidi kese so kra ebe now say ben p training obi a otifie we school a otifie open san juma obi o wa ware ase a wanyansa no juma afi no open san juma obi wo ho no so so 87.9 and me try wo that time kra no na minya enye madwen say mekwa akọ pick forms na ma submit impukra na mom no edamakoma so say me no dwumadie ewo mani so even kwa meko outside eko church outside constituency eko church binom na empo na miame constituency timi de call asafo market ema information centers no announce ni other market no say obebia na bem bia obi a watina wa o pensa no adwuma ebi ti se catering another fresh Akoma FM 87.9 Kumasi ema wo menya onsa no adwuma e kire de wo mimu ane nia me pese meye eniti no bempi de say John enipa wo mimu na me wa akoma pa na me dwen subin how eye me how so be busa say say obeye enhihye ba komienu miensa anase nhihye be na wo a wo de ba e de abre subin ma e de na obeka me da si bebre nhihye a me wo ema subin enyina ene say one
Akoma FM 87.9 Kumasi. Bibiebie enyuma ebi ti say Italian made man ne kɔ ɛkwan so ɛkɔ fa mpaboa ba ɛyɛ nanso no pɛsɛ ye bi ɛwɔ asafo market a ɛyɛ more than a Ghana made more than Italian wo sha say yes ɛno yɛ ɔmo mpɛsɛ ɔmo sua ɛna afei nso so no hairdressers nsano dwuma nyinara me bempi ɛno ɛna mpɛsɛ meyɛ ɛna di wɔn so dwa di formal no pɛsɛ me so masene Emma business business ye Akoma FM 87.9 Kumasi. Senka onyaje neni 87.9 Kumasi. Enko beko nanim enam sikasem ti mehwe se ye be ma wo mu sika nsi ho eni ho no metimi atua na omo so aho ahare wo mo ena afen so no schools e wo Subin constituency say no asem boys ni asem miss afen na me say me ball match na afen me say omo ye me bempi me ba me behwe say ye best pandimu na eno so afa na ntoma pa efra bema more teachers about ena afen so no hospitals Akoma FM 87.9 Kumasi. G Konfanoche Subin constituency emu facilities ni ade abrani abrebia me bona na abaso nana me mishrao kose nyame nsha onto nkwanam wa Akoma pane anfama wanya ama the whole Ghana say GD with the whole Ghana be subin any see asase so me behwe say emu niema ne niema yihia bebi won makoba bi kwa machines ne enyinya adwuma ena afen so no hospitals no ansa na bibi be ekawa yedu bedru hospital nanka wo se yenya enketwa wo Subin constituency traffic rate meche na wonya ndu Konfanoche eni nten wo se yenyinya hospital nketwa ni bebre enso Subin eno so be ma ya employ oma e wo se posti o mo nurses for ni posti o mo so be nya enyuma aye ena afin so no police post e wo se ekokoko Subin baby bebre asafo post office wo se e wo se yenyinya bi e wo honom asafo boache ono so e wona koma so se obebie hospital damakoma so se me ba be boa asafo boache na wetimi ebie hospitals no say John so far bempi sanitation die Subin say enam market na etwetwa ye ho ahia ni nti no ahudidie no so mehwe se ahudidie no bekoso de bia meka Roberts nso ekuyen pa ekuyen se galamsey ekuyen ya Roberts enso ekuyen mehwe se Roberts no ebeko form na yehu how yebesifa ayusi ye nioma first ankanetiti ni de boto ena ne kodwum sesei no maami a owodwum obetimi de rubber be obekofie na kra be rubber be nya asem kitwa no enye yi rubber ye didi mu ema ye njare Akoma FM 87.9 Kumasi. hwe koko ye segum hyehyehye na wudi me do Subin me dwi Subin na I see as for say afi na join ye ni Akoma 87.9 FM ye ne Benedicta Kusi Afram ena edin komana no pain Ben P eno na mpacho fa phone ne dal star 439 hash me mouse kasi sie why sika ne be ma nti udi sika na mani age me fa me selfish say sika wa hapa na me say osem de ma wa na de ahye me ho da bi nti tugum ano pain star 439 hash na option 6 ne Akoma FM 87.9 Kumasi. The number of tickets I will turn ebebusa no abo ahye me obehye a aje se ona wo kro no odem da odem na sika no aba begu wa yiswa ye draw no draw no ye ya nti obetimi edi ha ma men kan sa nti no ya na de gidi atachire se obedi sika no pen eno ya de beboa pa na bempi say what's what training maya ne man omo de no we na fibia ana ho anu ay ba ko bi because that is positive say ubenya sa Akoma pane say
obe offer training e de ama mabu na owo subin obi wo ha no ba bi onam ote yansa akonwa no ye kwa akotro aba no wate asim na oba be pbia di onfa hwenka baburu bia onfa hwenka obi a nipa sei onfa hwenka no ho the constituency so say ntro aba mfama no but in your case what to me add value to mabunu binum omo subin constituency they also mabunu so hwe so no omo to aba na edema na I see say omo to aba de mam 87.9 na ekoba say omo to skirt and blouse na omo to ma no man to ama Kofi Akpalua de wo kan nyina no nye sure say bedding say wo beso de we bua de we enye de mam Sir John ebredu say de bia meka say bredu say ye jai say ye to aba ama political party yentuma onipa owo ahofama a obetumi aye eno ne hia Ghana se mewo chinchina nchi wo party A party B 87.9 na mekoto aba mesre subin constituency subin mai ese obia wo sa adwene bia no ena on sesa na adwene na onhwe nipa owo ahofama owo commitment na obetumi aboa subin na monye political party na se utuma political party no ba no anye we bisade na wa said ade ehia wo na amawa eye kwa entimesre ese yentum abamma obi a obetumi aye sanze me no bempi me ma hwe me mudiem na ma hwe ne 87.9 enye school enye sika enye bibia ese eye ahofama entimesre se me wo party B party A party C and on there yemfa nto aba for now no there so being for so much ase ebi ehun de bia yesi fato aba o abato we nioma besisa enioma ebesisa pa yi I see Rampi ye be na akaba 3 minutes na ye wrap up pese o kasa kire buna tie na no pe nyina osubin o kasa kire ye maame no mu tie osubin o kasa kire adwadifo a etie osubin omo ye office adwuma because subin enso so no a house a lot of companies and state institutions ni bi nti enei omo mu tie na no pe nyina ye din na wonsema wodi tudwa waka school de waka adwadie waka asafo market edum ye ankasa ye central market kejetia central market dey say ba ku ya kai bia o wen na oba na wabo ama o matime wie ntem na phase 2 no na aka o say ya woko wako wa o go head said nanka o say esidru ni ba bia wona ya na o honam to say obi a obetumi aye na o ntimi ntina na o eye ne star so say wo jide obi bim na hu se obetumi aye na obi ya so obi ya de bia de ba say won fa so hu entino Sir John ni ameka che subiman ene subin constituency fo nyina se Benedicta Kusi Afram masori dendene so oba ya santoa masori dendene so mewo Akoma person medical ya ka no me ba no enyuma me ba be yiye amama subin